ampai tau materi sitongan na, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dongeng. Bacanya suratul Fatihah. Mega tu tahu nasang. Piku jaro Fatihah Pak Ustaz. Letu. Degi na cucu ikiri lako tau materi. Apa sinin na batuangan na Fatihah. Dega aga malari lako tau materi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sinin na papuji ang kamanang ipangolo lako po mapunangi sinin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po maraja pakamasin na niya maraja pacarina. Maliki yaumiddin po mapunangi sukiyama. Iyyaka na'budu idi mi po musompah wa iyyaka nasta'in idi to mi po wonri mi law tulung. Ihdinas siratal mustaqim tajallo ka nga po lamalampu. Siratal ladzina an'amta alaihim lalanna taw molinge papedale. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin tanya lalanna taw bace orang yang kolana. Amin tatarime po. Na diro gaga batuangan na ko taw matebe taw makurapahang ito. Tania batuangan na korange melo lay kiri la ko taw matebe. Apa iya ro batuangan na korange untuk tau tuwe. Yan na tu ampay makada hudan patunjuk. Untuk tau matewe apalan na. Tanya batuangan na. Napahagi. Jadi cidi hurupu 10 apalan na. Iya na romelo yakiringan. Tanya batuangan na. Iya di tau tuwe tapake ni batuangan na korange. Iya ro tau matewe apalan na. Tau tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tuh ampai ku yang ngajian ngitau matewe, pahalanya yang sampai untuk orang hidup dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maku itu, mega putu tahu tuli betuangan na minonri mapahang. Nan lupai biya palana. Yaitu ampai korangnya namo de nirisa betuangan na kui baca ing kato palana nasaba baca mi hurupu na to malolongan. Cuma maraji miala patunjuk na rekodeni risa batuangan na. Makiro. Ya kung kataw baca Fatihah na deni sangi batuangan na. Angkap pala na lolongan. Maraji mi si sambung ngatin na kahusyuan dalam sholat. Na rekodeni sangi batuangan na. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minas shahidin wasyakirin. La haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah sidang jamaah ta'ziyah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mari kita bersama-sama sejenak mengirimkan suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya kepada almarhumah Hajjah Walu. Magi-magi berakan suratul Fatihah nawadi menjadi syafaat lohi alena. Imagi nan caji atajangan asaginang narilala kuburona. Maka to parupai mang mencaji ananungang asalamakan nari warno akhir amati insyaallah. Ila hadhihi kulli niyatin salihah ila khudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa khususan ila arwahi almarhumah Hajjah Walu al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Situngana alina almarhumah termasuk orang yang bersyukur. Nasabak magai alina teman-teman tahun saya tanya siaga anak-anak almarhum. Ternyata beliau mengatakan ada 5, 3 anak perempuan, 2 anak aron. Ya ronabita Pak Bu, narampiri lalan nasi diha desasa. Maka dana nigi tau salai telu anak makunrai yang ahli ibadah. Betungan na kung ka anak tatelu anak makunrai napas sampajamu, maka dia nabita ibu bapaknya tidak akan disentuh api neraka. Jadi jangankan disentuh, diperlihatkan saja api neraka itu tidak. Nareko angka anak makun reta telu napas sempajang. Yamiko anak arwane tidak. Nak makun riyim. Jadi yaitu ampai babu tau syukur maraja yaitu nareko angka anak makun reina napas sempajang. Bahkan angka sahabat wakutana maka damaga kedua ya Rasulullah. Maka dia Nabi tanamo 2. Jadi itulah berkahnya anak perempuan. Tapi syaratnya pas sempajang. Magai ternyata ya rokok agama ta Bapak Ibu sekalian angka yasang syafaat pahala. Jadi yari di umat na nabita ang kami mato hadiah yalingi khusus pula ko Allah Ta'ala yang disebut dengan syafaat pahala. Kaya sa syafaat pahala, decen na pigaw ibija-bijay na lulong at tumatoy. Jadi sitongan na to namode tas sumbangan ito mototta atas nama na tumatoy na rekomasumban niya na nae tataang ka nalulong at tumatoy. Demi na pada na reko ya sumbangan ito mototta dia yang atas nama. Apa iya ko tumototta tas sumbangan lulungang ipahala tumatewe. Karena itu sampai pahalanya nasabak nabita makada. Kesahabat mate itu matonna makada. Kemarin ibuku meninggal ya Rasulullah. Tapi angka aga-aga menapau tapi saya yakin bahwa ia romelo enapau makada melo iku ya sumbangan. Napa makutana ya Rasulullah. Ketika ada orang yang meninggal kemudian disedekahkan, apakah sampai? Rasulullah mengatakan na'am. Iya. Yan tu ampai sinin na sumbangannya, angkai itujukan lep ko matewe, maka itu sampai. Sitonganna tidak butuh nama. Tanaya ro asangi palatui, cuma kita butuh niat. Niat eminonroy, yan tu ampai ya kung kacelengan lalo, nang kadita 10 sabu, tanya kaban ni 5 sabu rupiah untuk tomateku, 5 sabu rupiah untuk iya, itu sudah sampai. Namun dia tetap pun. Nasabak niya emi nasabari si dia ibadah pa maka dia nabita innamal a'malu binniyat tungka sewa angkapi ripamulai nasabawa niya wa innamal likulli imrin ma nawa na tungka amala ilolongangi sesuai aga ya katai. Ini penting sekali nasabak magai niya emi tu nasabari na berbeda si dia agaga. Ya ko jama-jamal lino si bajama-jamang akhir o kumini emonro. O kumini ay babu. Ya ko angka tau salay bolana, lau galunge, maka da beji angka kamawat ding hidupase. Itu sebenarnya kehidupan dunia. Tapi nareko angka tau salay bolana na niya kangi maka na mamagi-magi nang kawat di dali halala na pongalata lululungang nang kawat ding upandreang ngi keluarga ku bija-bijaku nang katawat ding upake guno ko agama na pongalata ala, maka itu jihad di jalan Allah. Niya bawa nasabari na berbeda. Angka tolong mangoje nasabak melo misapa cicila motor, maka dapat jangka kamay lolongan nang kawat dia kemenjara cicila motor, maka itu pangoje motor mina sororang.
Tapi nareko angka tau joka maka dato melo lo masa padale ka kama wedding dale na paturungan ngi pong Allah Taala nang ka wedding ya no ngi keluarga yang kata wedding ipake ko agama na pong Allah Taala maka sibiang maka orang itu dinilai jihad di jalan Allah. Jadi kenri monro ko minya makanya tu tomato tariolo maki buah bola angka lego-legona. Iya na tu lego-lego sitongan na on rotuda sebelum kita berangkat untuk pakanjaki ni. Pole ki joka koto kiro lepat tudang. Magai aja tomat terutama lalak boleh. Istirahat sejenak kemudian kita masuk ke dalam rumah sambil mengucapkan alhamdulillah. Napa kita mau ko boleh mak beresalang supaya jin yang ikut itu tidak masuk. Kemudian idi mani nonroi ya ko masusaki ko tu boleh monro toli masussa mitawe toli siap pangewa-ngewana tabacai ayat kursi ko puraki mak beresalang maka orang akan tenang menempati rumahnya. Tapi nareko ko tu boleh marajingi pasipulu dale silada ki makareso napang kadale pole ya ko pura ki mak berasallat tawace kulu Allahu maka akan dimudahkan rezekinya kata Nabi. Itu hadis Bapak Ibu sekalian. Ya dia tu pak dongangnya dia nang kena lepak ya tu. Kemudian rewa kape makanya ia tu anak-anak ko maki buah ideceng masempajang ya nak tak maka orang tuanya dapat. Ia riasa syafaat pahala. Itu ampai tahu mau ya ia tahu mega anak-anak. Dewa kada macilake de gaga anak-anak. Maka mak tahu mau pa ia tu tahu mega anak-anak. Bukan mai ko 10 anak tak. Nah maka sama sampai jalur 10 tahu. Berarti orang tuanya dapat pahala syafaat salat duhur itu 10 waktu. Mega apa tahu pak? Mi tahu ko mega anak-anak pak den ule mong kosoki. Toliero nasang kamu gay pandrengi maja nang kamu rusu andre na manu itu lagi tak 20 anak na no cica mandre mana mona pemendre kawan ni. Iya. Cuma kurat tawakal mi. Dan memang dalam agama itentukan dalek na tawe pak. De na mate te na reko de di pasuku dalek na kupong Allah Taala. Genap pi. Makanya kata biasa pak lagi impus tiata maimpus kenapa? Karena makanannya sudah cukup. Lai pandai tama na luai pe mamake karena makanannya sudah cukup. Dena melo tama impus itu ko ganna ipa. Namopek ko batena doktor dena melo tama. Padahal normalnya mestinya masuk. Tapi magai genna nih. Makanya aja tama selang. Itu ampai pak megato tu biasa tau milodo maka dah pak dongan na puang aja talai taro-taromu na rekode pole sapu baitullah. Ya ko pole ni umrah ngatan ni. Kan begitu. Jadi hati-hati itu kimi lodo pak bu. Pak mega to mako to puang aja mo le taro-taro mo na rekode pole sapu baitullah. Sisan na pole umrah rewa mate. Pak makade malaikat na dapi ni pak pole no. Gitu. Makanya iya tu ko agama ta maka dakaon na angka bagian na tomato itu. Itulah amal jariah. Makanya kau mati tahu yang mati itu adalah jiwa, nafsnya. Makanya makadami itu kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa itu pasti mati. Yang mati itu jiwa, tapi angka dia mati. Kega wa nafahtu fihi mir ruh, itu yang tidak mati. Makanya itu tahu Pak innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Orang yang meninggal itu kitab catatan amalnya tidak tertutup. Buku rekening amalakna dia tak tutup. Yang tutup itu usianya. Ia robo catatan amalna tolinonro ia tak kiri pahalai kongka dia tak tutup ya ro. Mage pina tak tutup. Dalam Al-Quran innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Kama pilino napa ilepi itu kita. Jadi selama sebelum kama lino tak buka materu itu. Ia na tu na ikiringa Fatihah, ikiringa bacaan Quran seperti surah Yasin, kita doakan, sedekahkan. Ia mana naroh nasabak magai. De na genna amalak na napake tamar surga pamasena pong Allah Taala. De gato genna amalak na pa bu. Kecuali pamasena pong Allah Taala. Walaupun Nabi Ibrahim angka na tarongangi. Sebab itu Nabi Ibrahim na pau memato. Muhammad yang penting dipakai. Makanya itu tahu masam pajang yang kedalek nah. Yang penting na baca kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Magai angka na tarongang Nabi Ibrahim. Si tengah apalan na pasidakana na tarongang itu baca itu.
Kayaknya disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Pak itu Nabi Ibrahim dekat coege pasti dekana. Pak itu pasti dekana Nabi Ibrahim pejeh. Dia itu gagal tahu dia nanti pejeh. Dan saya sampaikan salah satu amalia yang paling bagus itu sebenarnya makan garam sebelum makan. Ya komandre ki pejeh dena pemandre itu akan dicerdaskan otaknya. Komelo ki komacai anata. Sore mandre pagi cede sebelum mandre. Kemudian setelah dia makan, suruh makan garam lagi sedikit, baru minum. Barakahnya itu maca. Karena itu doanya Ibrahim. Yang kedua, dia itu gak tahu keracunan makanan, ko yaitu najam. Dan yang ketiga, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu barakah. Kemudian iero ampai pak, yaitu ampai tau matewe sitonganna, kita selalu kirimkan doa. Ikiringan ipak dongeng. Bacanya suratul Fatihah. Mega tu tahu nasam. Piku jero Fatihah pak ustaz. Letu degi na cucu ikiri loko tau matewe. Apa sininna batuangan na Fatihah? Dega agama lari loko tau matewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Sini na papuji ang kamanang ipangolo loko po mapunang isilin na alangi. Ar-Rahmanir Rahim po maraja pa kamasin na niya maraja pa charina. Maliki yaumiddin po mapunang yeso kiyama. Iyaka na'budu idi mi po musompa. Wa iyaka nasta'in idi to mi po wonri mi lautulong. Idi ni siratal mustaqim tajallo ka nga po lalamalampu. Siratal ladhina anamta alaihim lalan na tumulingi papedale. Ghairil magdubi alaihim waladhdallin tanya lalan na tawong bace orang yang kolana. Amin tatarime po. Na diro gaga batuangan na lako tomatewe taw makurapahang ito. Tania batuangan na korange melo lay kiri lako tomatewe. Apa iya ro batuangan na korange untuk taw tuwe. Yan na to ampay makada hudan patunjuk untuk taw matewe apalan na tania batuangan na. Napahangi. Jadi cidi hurupu 10 palanna. Iya na romelo ya kiringan. Tanya betungan na. Iya di tau tuwe tapake ni betungan na korange. Iya ro tau matewe apalanna. Tau tuwe juga mendapatkan pahala. Makanya tu ampai ku yang ngajian ngitau matewe. Pahalanya yang sampai untuk orang hidup. Dia bisa menjadikan petunjuk sekaligus mendapatkan pahalanya. Maku itu. Mega po tutaw tuli batuangan na minunri mapahang. Nalupay wiya palanna. Yaitu ampay korangin na mo din iris sa batuangan na kuy baca yung katopalan na nasaba ibaca mi hurupu na tumalulungan. Cuma maradji miyala patunjuk na rekode iris sa batuangan na. Makiro. Ya kung kataw baca patehen na din isang batuangan na ang kapalan na lulungan. Marajimi si sambung ngatinna kahusyuan dalam sholat na rekodenis sangi betongan na mako mero nasaba iya ro kuiris sangi betongan na nabantu ki padahal tanya tiro mancaji pokok namo ade ni sangi te betongan na kumakanja mi si sumpungan na law ripuange makanja mato. Kemudian Alena almarhumah karena ini sudah 100 hari. Sitongan na yaitu tau matewe pak bu. Maka dah kau nak tuli na butuhkan yaitu pak dongenge pak kiri ngepak dongenge. Iya ro bija-bijan na imondri. Na rekopura ki mas sempajang. Tau usahakan ngi. Tailaw dongengi. Iya komelo ki matinro. Tau usahakan ngi. Tak kiri ngi pateha. Jadi okopoko yaitu ampai sitongan na nabita na suruh ki baca suratul Fatihah akapa na rekotomelo matinro. Akasiage di ta baca. Ha? Tapak ganna ya kapa bu. Maka dia nabita siapa yang membaca suratul Fatihah nigi tau baca Fatihah akapa sebelum matinro pada ko masyidakai 100 dirham. Jadi engkau tu tahu masih sedekah pak dia nak diredui. Pak yasang itu pas sedekah tanya waramparang. Ya miku maka dia impak waramparan itu.
Makanya sangi pasidak ka umum, na musik kiri tu pasidak ka to, malalalo masigi pasidak ka to, ang kalalo pasidak ka dega modalana. Tabassumu kapi ahika laka sadaka. Mi cawa-cawa beru loko padamu rupa tau pasidak ka. Dega modalana yero. Timwe bay pakiru. Itu yang rupa lima gampang. Itu pasidak ka. Tapi megan itu tau makoko apa mak guru agama dena na icawa ko to siduppa. Dena. Mak guru agama nasan niya na makanja pahang agamana tapi ko siduppa itaw dena icawa. Yana tanya anggota. Engka tu makoko tapi dito gago ko may kapang. Pak Madarian kalau runtuh iya. Kemudian idi wija-wijanna alena almarhuma tausahakan ko ya jatuh sumbangan makan jalan berbentuk amal jariah. Kaya sumbangan berbentuk amal jariah nomor sidi masigi na bangun tawe, yang kedua madrasah santren itu amal jari itu. Maka damagai makuye iro nabita narampe maka damam bana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masigi okolino namo pada mirajanna siradongi paklarapanna ibangungang istano kilalan na suruga. Magi nang ka istana ibangungangi padahal misalnya cek de misumbangan na sisa misemeng. Mana kay bangunga bolo ko suruga maraja ang ka hotelena. Makuye apalan na yato tau mak bangun masigi pa. Lai pasipulut tu apalan na tau mak bere jamae imangi si bama mungi. Apalan na pak bangi yala to. Apalan na pengurusu masigi yala to. Apalan na pasari-saringi yala to. Ipasipulu manang. Tapi deni kurangi apalan no nak yatawe. Napa siaga egan na kumpulan na yero yalengi tau mak bangun masigi. Maka damagi na yeleng, de gaga tau bang, de to gaga imang, de to gaga pasari-sering, de to gaga panitia masigi, de to gaga tau mak bere jama kini dega masigi. Alena nasabari ng kamasigi, maka disitulah pahalanya besar. Apalagi na rekotanana tawe na wakapakang nonroy masigi. Yan tu ampay ko memaki bualala tawe ng katanata takuragaywi supaya ang katatuju. Magay pa, salama no la tawe yatu, yan o lamui tawe, tata malolongan. Tataki malolongan. Megapo tu tahu pa, cia. Oh dia namelo. Natuju galu na liwat China. Palisay, aja na yung palaye. Dia na paham itu pa. Iya tu galungnya salaye matu, kubija-bija malay. Belum tentu kita dapatkan pahalanya. Tapi ia tu lalangnya, salama no la tawe, itu tidak akan pernah habis. Padamu ya Pak, ia bata ya tonroye. Sinin na apalan na tau mata siya itu didapatkan oleh orang yang mensedekahkan tanahnya ini untuk wakaf jalanan. Tau mau palada ya tu Pak. Ia tu ampai, dia tu gaga pahala cau etai, pahala na pasidakah. Ia ko umuru Pak, dia nasiaga. Maka daki mega palan na sampajata. Ia na tamate pa aja nih. Angka ketambahan aku tomate. Dia gaga. Ya kalau ki makai na pura tajama haji salah satunya pelana makotom itu. Tapi ia pasti dakai kama pilino na pawa di lepang. Makanya ia umur ta palima tanda 70 tahun. Angka tau dapi siratu tau umur na tapi ais. Ya ko tanyale na chau tu pangonron na chau monrong. Ia ko 70 tahun umur ta. Paling-paling siya tahu mi masampajang. Ya to na ro sampajang komelo hitung, de banyak genap Pak. Ya ko tomate na tidak mungkin ada tambahan. De na cocok maka mate ya anu kamu pasampajang na de na gaga. Makanya pas sidak kay de na pajal lari. Itulah yang selalu kita dapatkan. Makanya bikinnya angka lalan na tau matewe rewa, iparewa kanyawana, na rewa lo kolino ci di bami na pigaw. Memi rewa masidak kangi waramparana. Magay Pak, dia nak kada melo ka rewa masampajang, dia nak kada melo ka la umrah, padahal iya ro na Cina ita we ko pilino, tapa melo la umrah.
Dena kada melo ka Allah haji, aga pale mau mensedekahkan hartanya. Magai nasabak nisam, maka dia pasti sedekah dena kana lepang apalana. Mapasi taru-taru gang ka pikama lino na po di paja. Ya ko tahu mapahang itu Pak. Itu ampai sidepe itu akimi sholawatu zakah. Beberapa ayat itu selalu bergandengan. Tengerangi pas sedekah. Magai nasabak itu pokok, ya itu meta tuh. Makom itu. Jadi makanya upasangi aja tama seke. Apa aja itu tepak don rupa meto. Angka tau sogi waramparang, angka tau sogi papenadin. Si salah. Angka tau mega gagana, tapi macipi papenadinna maseke itu. Maseke apa maka dari mana katau melo yale? Namui di deto naganda. Ya nang katau macipi papenadina demeto biasa tu katau makalawi aku iteng kau to na yanong katau nu nama kalau galun na maji na tali 500 misa buna sumbangan tau maseke iya tu nasaba atin na macipi. Tanya waran na kurang atin na meto macipi nang iya ko ati macipi de gagap de na megana. Yan na tu ampay nabita na pagurongang angka tu pak burana ati na sogi kega. Surah Al-Waqiah. Jadi nak kataw to 5 cipi papenadina surah baca suratul Waqiah masagena tu papenadina. Ya tu Pak Burana Pak Lasati je ya tu. Macipi papenadina itu. Lihat tu ko tahu kasiasi, lihat tu ko tahu peri. Silangan. Iya ko tahu kasiasi melo iman rena de gaga. Deto ka ko penra to. Maka kadang kanan resede na kanan reko bajay. Oh berarti sogi menemui. Pak itu nasangnya nabita sogi ang kanan resoe ang katonan reko bajay, ang kanabola non rui machinong, kemudian ang katona bayinena. Ayan na to taw sogi na ito. Jadi kung kataw kung kanabola ang kanabolana dan na to andre na tapi de na bayine tanya pa taw sogi ito. Tanya pa. Yan na tunasan nabi tataw sogi itu. Makanya itu tayo pa dua. Maka nakauna ang kataw kasyasi. Selain taw kasyasi itu, itu mendaria makdareke. Taw pari man itu. Tanyan taw kasyasi. Kaya sa taw kasyasi, meloy man rin na degaga. Yasangnya taw pari, ang kamotoro na meloy mangoto. Ayan na to. Taw pari mi itu. Ang kauto na chidi may pagan na idua. Taw pari itu. Yan na to 5 kibo surat kataranga kurang mampu. Pano kantoro desa cia pun ang kasih bantu ang kasih bulak matana. Tahu peri mana gitu. Ternyata kasih asia itu. Ya dia aja tak remaja nang kemak bula walau terima bantuan cocok ni na tahu peri memang mi. Tapahangnya. Lasati itu ya tuh. Lasati itu. Lasati. Makanya iya sange suku papenading Pak Burano na Pak Burana. Jadi ya ko denule pakang kaya sange sukuru iya tabaca he. Nasabak ternyata ya surewe narubah ya. Narubah papenadinge mancaji gena. Biasa ka na poda guruta. Maka daya komelo ko maka bandahara masigi aja na iya megay waramparan na mualah. Jadi aja na tau megay waramparan na muala na rekomelo ko maka pangurus bandahara kaya pala tau masaginay papenadina. Ero tau masaginay. Iya talo pasan na guruta ko masigi melo ipakedo are isikola wakatan ni masa nomoro si dina de toto na tau matanre galarna megay galarna ko melo yala pangurus masigi. Kaya yang penting tau malampu. Namo de galar na ko malampu mo. Pak mega tu tahu malampe galar na tapi matan rito kalasin na. Ayer. Di na may jaji masigi mako itu. Yang kedua, iya naroon na pau, maka daya ko pangurusok masigi na, aja na iya tahu sogi muala. Sapai tahu masagenay papenadin na. Pak yan itu di makbantu ya tu tahu mega gagana tapi macipi papenadin na tulidare kimi na bawak ko. Si runtu si makdareke si runtu si ko makdareke si padahal itu nami ilaw gagana. Tapi makdareke memang ya Pak mito iku ilaw eh.
Kemudian yang ketiga maka de guruta ia tu ko masigi sikola yurusuna matarutaru pice de. Betungan na aja mo ang kalinga mana kung kana pau tahu pak de tu gajaji. Pak sini na tu teh ya puluk ketina na pau manang. Makanya segala sesuatu nariku yurus si agama ya pak keikhlasan pokok. Keikhlasan. Kemudian alena almarhumah maka daka ona tasumbangan satu, yang kedua tilau dongang, yang ketiga pentitu ye. Yang tahu biasa na pujila da watuna tu okolino. Maka daya to tu ya no biasa ko siruntu siat tatuiha. Si sapa tu ko na siruntu. Perbaiki hubungan dengan itu. Itu sunnah. Maka da sapa itau ne wala da si poji watuna tu kemudian perbaiki silaturahmi dengan orang itu. Untuk pesenangan itu alena lalakubur. Kemudian yang keempat, lauki siaraiki buruna. Bikin genna pak dongang kotok ko boleh ko kui masigi ede to nani suruh nabita lo masyara kubur. Aga kekurangan na pak dongan na nabita. Sudah cukup. Namuko mi bolana nabita mi lodongi terima todona. Tapi kenapa dia disuruh ke kuburan? Karena angkatolean na kukiki buru ete mi lodong. Ya loki siaraiki. Pali makanja tu ko ni Jumai. Masalahnya ini dia betul le macuria rosiara kubur na nabita. Pak itu nabita lo masyara kubur jam 12 jam 1 malam itu di malam Jumat. Nanti pulang menjelang subuh. Dia peniruleh. Pak ye di purpi malap pak teto lo makalompok. Lo tomi mas selfie. Na papala ni liman na makwana pa ipoto. Deni laudong. Ini jadi masalah. Magi na wani Jumat Pak Bu. Maka dia Nabi setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang meninggal itu dikembalikan ke kuburnya setiap malam Jumat. Makanya ya komeki si runtuk istilahnya si runtuk dan akadato si Pak bicara. Maka ia komelo ki lawi masyara nangkai ruh no kutuki burue datang pada malam Jumat. Lo Jumaki. Cuma madari di dendro lepar apa? Namo pu imam itau to. Tapi ya komeki rasa katongang ya sange syara makam itu di malam Jumat. Saya beberapa kali lakukan itu. Tapi di makam para wali. Di Sidrap itu ke Kiburu Naguru Tasayye Karama. Itu disebut dengan Sayye Karama salah satu habaib dari Yaman. Itu na parokok kalukoy na laibuan. Jadi okomiase boleh na goray kalukoy makada rokok ko. Ketu makunray me pa kay buwa mo na degataw menrekyo. Rokok ya ro kalukoy no dan itu puluhan orang yang menyaksikan. Na laibuan na tawe na panasuro pe marewat atong. Itu di yoli Sayye Karama betungan na arak makarama na saba nulle parokok kalukoy. Salah satu waliullah yang ada di Sidrap. Itu sebenarnya banyak. Itu sampai sitongan na Pak Botim Parwe, kupurai boti tawi, surolo masyara kuburu. Tanyaki buru sembaran na siarai. Itu kuburannya para wali. Aga na pigau, lawi bacangi pate atau matewe, na pamilodong, epong, talenga baraka, taletui baraka anak-anak dan keturunanku kelak. Sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Ia nariasa bertawassul. Ia mitu na salah ko makadaki opo nganu pas salama ka itu salah tawassut asan na itu. Tabedakang ya. Yo pidi loki buronda upa kay mi apo mo he. Pure Pak Boting aja musokang aja mula say ya. Tahu kunru to iya tuh. Itulah yang tawassut, itu yang tidak boleh. Itu yang musyrik. Ia ko tawassul Lauki bacangi Fatihah, pure kiri ngapatih bacangi surah Al-Ikhlas, ilau doang ngangi, napaki milau doang kupung Allah Ta'ala. Nggak usah pakai orang meninggal, langsung kepada Allah. Puang, talinga kasih barakah. Taliti barakah anak-anak dan keturunanku pada barakah angkai talingi atau pandritai. Berkah kewalian. Kadang-kadang lelena, angka, asoso tabaca, ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta alaihim. Itu dah lelena. Lalanna tau mualengi nikmat. Nanya tau pandita pak, yale nikmat karama, yale nikmat kawalian. Iya na ruyilau, pakui anakku matu puahe. Itu yang diminta. Jadi aja kalau bawa syarai ko tau pandita, buru iman nama kanjala da kadaya na biasa imang ikhlas lah da. Tilau ni barakan. Kupong Allah Ta'ala talenga kasih anak tu anakku tapakui sipak na papade sipak na ya tahu. Makuam itu yang namanya tawassul. Lau ki jupanda lepangyo ko ki buru na guru tak Abdul Rahman Ambodalle. Di Mangkoso. Bacakan Fatihah, itu guru tu wali. Itu karamahnya itu luar biasa. Liwat tuigan na karamah na guru tak Abdul Rahman Ambodalle. Ang kabungo ko si wapa na micui baru bawa na bari macela wae mapatje baru ba manci macinong. Letu iya sewe tak deng patje. Na micui bami. Lawi macarama guru toko Manado na lapo jukawa kapala ina sabbo tama wae saruban na minaludu na demparang ilokoro lepa wae de na tama. Letu inalay saruban na de na marica. Watun na ilam guru tatu Ki Haji Fathudin Sukar almarhum al-Maghfurlah itu yang pasuru. Utanay guru ta makada maga guru ta Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle pasuru. Na saya tu guru ta watun na mi wampe nangka, watun na upalin na de matuni gagay. Tat de tuisa na pawalung. Itu wali itu. Wali itu tidak mati di sisi Allah. Makanya kung kana ta masikola ko Mangkoso, titip. Tataro ko sikola, napakilo ko guru ta bacangi Fatihah, napatilo doang ang ipong, karo kasi anakku taro mapasantreng. Talingi baraka pada ya gurun. Makubami itu Pak. Aga beda na itu ko tolo menre ko bulan te kung kato menre bola baru na to menre bolana na makanja irita to milodo. Ipong ngalito ka kasidale pada kanja na yamatu. Pada mo. Maliw to baru tayo nang kalau mak baca dong ngokor tolot tu dah mak kedewe mudah-mudah kasih katoto kumatu mako kanja na pada mu ya tu. Itu namanya bertawassul. Cuma kadang yang kata mak kada musyrik karena laku rapahang. Iya. Saya kemarin beli satu kitab itu kurang lebih 4 juta. Kitab hadis, ensiklopedia hadis Nabi. Itu kurang lebih 600.000 hadis Nabi di dalam. Pak Mega tahu 5 kada dega dalele, saya sekalian beli satu kitab itu yang 8 jilid. Kada mau pidega dalele. Di situ saya pernah hatamkan itu kitab 2 kali bolak-balik. Cuma nain rami tahu Pak kami tahu Pak pasan nagurota. Tahu bodoh ya tu mapinrang ang ibona. Tapi malah ada pa bodoh ya tu kuminrang ibona parewa. Jadi ya begitulah. Kemudian ia alena almarhuma maka dakaon na usaha kangi sebelum matin roki takiringan Fatihah tasyarai wiki burukna bisa disiram taboloi kotolo masyara kubur makanya aku boloi karena Rasulullah menyiram kuburan anaknya yang bernama Ibrahim. Angkana arone na nabi tamate na bolo. Dia makasih air kemudian dia siram. Maka dana bolo mana ga nabi ta kiburu na tawe? De kiburu na mi anakna. Dasarna wadi ga tuma bolo kiburu wadi nasaba iya nangka aga-aga pura na jama nabi ta na mo cicammi nande to nangka na tengi monri na berarti sunnah salamanya. Kama komiro. Kecuali pura nate makanya sujud itu sunnah. Kenapa? Nasaba biasa deh najama na bitta. Biasa to najama. Tapi marepa ina jama ini ya deh. Maka sunnah hukumnya. Apa kene to linapan nanungang ina bitta manca jiwaji. Ya jatuh sita salah paham. Maka dia na sujud tilawat tawe. Madari imangnya masalah ni ko de gagay pu imam mapalaeng. Nasa udah ini gak mapalayan, udah ini namanya tamah. Aja na ya kau deka mapalaya aja na.
Aja nasaba iro sujud tilawah sebenarnya itu disunnahkan. Tapi manakala dia natapala aja terpaksa kangi. Makanya guru tak biasa mancajima subuh Jumat dia sujud tilawah. Maka dia maja dia sujud tilawah guru tentu di sujud tilawah ki. Sisa na pure mak beresalang maka deh kalau pagi po maka dah sujud subuh Jumat nasa deh. Wi ngerasa nasa mape dia sujud tilawah nasa ciaka na rekonangga ite waji. Nasabari dena na sampai subuh teh ko deka mapalai. Itu bahayana, Pak. Pak mega tuh tahu na kutulina zaman itu nasa ni waji. Padahal dena berubah kedudukannya tetap sunnah. Makitu. Itu ampai iman tasyapi kunu ko subui. Magai nasa napura na zaman na bitta na dito nang kana tengi. Makwami tu. Mega apa tu tahu dia nak masam paja subuh pak dia nak kunu imangi lauki sunnah mi tu kunu kama kami tu ia ko mapangewangi pede dia kata lolongan itu agama yang pak magampa cuma kadang kala angka tahu ya de na jamai na pasalah wah itu mawatang ia mina jamai nasa cocok mapangewa memangi ini yang banyak ya na dia na pada pendapat na nasa bid'ah. Pak ya rubid eta panaraka capakna. Ia kene mak kedai makruh, menyamat tuh. Kene rewa kilo ku hukum agama tak menyama. Maka da bami wajib gah atau sunnah atau makruh atau mubah atau haram. Ia miro bawa. Maka dai sunnah deni jama berarti makruh. Itu ampai ko tama masigi na bioi palayolo makruh itu apa sunnahnya mendahulukan kaki kanan. Masuki pole masigi tepat aja atau wi pala yolo makarro itu nasaba sunnahnya mendahulukan kaki kiri. Makotu puraki meki matindro de tak jenne makarro itu apa sunnahnya berwudu sebelum tidur. Meki dio meki cemme ajenne ki jolo napa dio apa sunnah ya kode tak jenne tadio makruh hukumnya. Mak jenne ukilala WC makarro karena sunnahnya tidak berwudu di dalam WC. Makom itu tadinya bid'ah. Makruh ya sange makarro dega dosana rogi mi tapahang ya dega dosana rogi mi ini nih penting jadi ya ko ita gatalok itu agama Pak Malomo kemudian sitongan na je iya ro tawe Pak idi nah tau tuwe upasangi eta passa dia memang aleta sebelum noliki pong Allah Ta'ala pasal dia memang usahakan inang kaamala tawad dia katani masa apa ia makuku apa amala pede lawi ta pede marajing iya sang ikhlas mega ni sumbangan ang kana gambar taun nah mega ni sumbangan ang kana gambar partai nah iya mina sumba ko melo ipamilihang iya mina timbung ilalang ko macawe si pamilihang. Iya, jadi seakan-akan ia roh agage ia pania bere na rekong kebutuhan lino. Sapaki gare pakasiwe Pak Bu puang Allah Ta'ala to ngaya katay. Yan to ampai angka tu termasuk sampai sunna masarulat di ko kibula ijama. Termasuk sampai sunna na sabade ga taw mitay. Ya ko pi masigi wad di mo pakapuji-puji yang ni. Kodong kaya anu mita ka masampai Allahu Akbar. Wad di mo pa yo po ko to cadi di manyo ko boleh si Pak dua mani si Bapong Allah Ta'ala. Makanya tu sampai sampai jam ni Pak luar biasa karena dega gatau misangin na moto ki makasiyo ko pong Allah Ta'ala. Natu nakada gurut taya kong katau makanja sampai sunna na ko bolana insyaallah. Makanja sampai sunna na itu. Tapi tau makanja sampai sunna na ko masigi belum tentu ko bolana tu. Ta coba-coba ni gare parewa ilaw bolata sampai sunna imon rin na sawe ta jama ko golatu ki boleh. Ya ko kimasigi malumume may jama tapi ko torrewa lo boleh to may jama dua ni namay maliwasan ni metodi mantak ko di maka dena na jama itu. Padahal sunnah itu luar biasa. Itu nabi tamakada patan raka sampai sunnah imun rinna isai pada na rekomas sampajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi barakah na itu berarti pada ko ruaki pulo na taud di mas sampajang itu patan rakangnya itu imun rinna isai. Itu kini napahang itu Pak don rakaci di bersalang tapi yang katu sampai sunna makan jala dak kotoh-kotoh sampai sunna na subuh ko purek bas subuh teh tajame don rakang
pangupuna alam nasarah si alam tarakaipa. De nakan na ipat diutu si bapak dilekkat tay ko itu nala pangupu. Itu barakan. Tapala mo yun, to? Sampai sunat subuh. Alam nasarah rakaat pertama, alam tarakai rakaat kedua, insyaallah dia akan naik pada itu. Yang kedua papalampe sunga. Iya to sinareko alam nasarah rakaat pertama, li ila pi Quraisyin rakaat kedua, de to siga gatau majasi pak wadi pasolag. Kong katau majani anak kuidi dia nalatu itu. Iya to sinareko melo ki masjidak kepada Raja Nalino, ulawang pada Raja Nalino, tabace kuliah ayyuhal kafirun rakaat pertama, kulu Allahu kedua, ketelu rakaat kedua. Maka Nabi pada ku masjidak ke ulawa pada Raja Nalino. Idi manike kami tajama. Entah. Ya komeki malamanangi rakaat pertama alam nasara, napa tabaca kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa li ila pi Quraisyin napa kulu Allahu ketelu. Talamanan nih. Pak Borotu, Pak Pelampe sunga terhindar dari niat jahat, kemudian bersedekah seperti emas seperti bumi besar. Kalau lo ngetelu nih nanti ya wirid sholat sunnah subuh. Nah. Tapalamnya roto alam nasara, alam tarakaipa, alam nasara li ila fi Quraisyin. Kemudian kuliah ayyuhal kafirun napa kulu Allahu katalu. Ya komeki gabungi berarti rakaat pertama sesudah Fatihah tabaca ni alam nasara napa kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat pertama roh. Rakaat kedua tabaca alam tarakaipa napa li ila fi Quraisyin napa kulu Allahu katalu. Talamanan nih. Oke itu Pak. Apa iya tuh sampajange angka mana tuh? Sampajange je tala. Pokoknya meki no galungnya sampajange. Iya riasa sampaja sunnah haja. Meki ma panobine, meki ma gugu as sampaja sunnah ki milau doang ukilalan na suju milau dongi. Tapangolo ko po ng Allah Ta'ala aja mo nalapakan ilila. At toati na ipake. Maka de puang maminasa kahe untuk sapadale halala melo ka magugu ita pasalamakan nga makwamiro maka gampang aja mau tak bicara mau magugu ka aja atau atina apa iya tuh kong kagaga melo ijaman atau mas sampaja sunnah haja sana nareko bingungi kegay pala yolo atau bingungi baja gaje tanggal seko piga sampaja sunnah istihara asana memilih mana yang terbaik ya komelo ijo katawe sampaja sunnah musafir asana ya komalamay tapae sampaja sunnah mutlak asana upan ni jama wadi siratu rakana yan ang kataw malam-malam matapa na ilaw mo jenne lauki ma jenne napa mas sampaja sunnah niya na usolli salati sunnatil mutlak rakaata ini yan itu sampaja sunnah matamba tapa o malam-malam may tapa Agi. Jadi itu sampai okui sampajangi aja na pura pa masampajan na pakimilodong. Okui lala sampajangi ya kota baca iya kana abudu idi mu po musompa wa iya kana stain idi to mu po wonri min lau tulung. Iya na tu nakada po Allah Ta'ala si tengah untukku si tengah untuk umatku dan umatku apa yang dia minta. Hambaku tanya umatku, hambaku apa yang dia minta. Jadi, agame tilau ni, atau kan niya, tiyo koro tilawi, ako wacin na impong. Maka dawai baki tanga apa aja tu lima sampaja Pak Ustaz, waji emi tu liu jama tapakanja kini tu data ko sunna galunge. Napa tabaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepan ni ko nadapi fid dunya hasanah, tilau ni koro napa salama ipong Allah Ta'ala kolino ya roga gamelo itanang. Kemudian tabaca wa fil akhirati hasanah tapas salamatu o kosorimon ripo mati agagay ko dupaye wa kina azaban nar aja tapage sayka po nga pinaraka ya agagay dalle mo lengay makoro ya bismillah ni tatanan ni nanti asapa dongang ni nagacho gampang iya to ya ko demo pati sa kita len ni na dongang i pu iman ta suro makohami to pa makadawe maraji sa dia de je na me matujuh tuli me maringara de na melo makanja pu imata suro
Pak iya pu ima macam apa si sumpu peringarang pak zaman na memang. Paling nga makain pu ima puang. Iya na sure tapos salamaka yung kasi ano na yan. Taba barakai. Na wakile kimi maka na wadig nabita lagi titip doa kepada Abu Bakar waktunya mau melaksanakan ibadah umrah. Mana sa nabita kurang aga pak dongan na nabita nakada nabita ilaw doang Umar, ilaw doang Abu Bakar. Manang ka nabita na suruh sahabat ilaw doang berarti menitip doa itu boleh. Itu dah lele na pak. Jadi na marigaga. Jadi baki tanga na milaw doa tawiban na tasuro. Cuma makanja itu kutumega milaw doang. Pak angkat tu don rupa pak dongang. Makanya tomato tariolo ya na melo no galungi mak baca dongi. Makoga. Melo mampo bine mak baca dongi, mapalisai. Magai na sabak ya konandre pu ima patapulo so na patapulo ni na dene capo ko watana. Dari situlah didoakan oleh malaikat. Manci baraka ya tuh, manci patolak balai asanna. Tandanya tuh pak dongan na bapoko iya tuh andrewe apa ya ko pak dongan na cicanin lau ko dali kita rimai. Ko pure mapangewas si babaine na napalo mak baca doa dedi terima donna. Kotak dengi kecamatan na sakit kecamatan kindo no na sakin reje muntar lo talak. Mapangewan na tu tulis si garu-garu papena din na maraji pak. Tapi ya kau mandrai baraka na andrewe itu akan sampai. Mancaji pak doang puluh ko malaikat ini tiasa tolak balah. Jadi namo tu deni tarima doang na kau mandrai mo ingkato na lolongang. Iya mi ko de milaw doang inapa de andre masalah tu. Itu ampai mapanobi ni mabaca doang ni. Matanangi mabaca datoy. De itu nagan na patapulo sona mandre watte. Mabaca dosi. Mandrese baru mabaca dosi. Melo inno galunge mapamula mabaca dosi. Jadi tu dia 40 hari tu dia na liwang. Jadi manci tolak balai materu. Sehingga ya biasa pak. Dia na mega seritu aku galunge. Ya makoko na racu te picu-picu ciamate. Kamana ni rupan na racu ngai pake. Ulat ciamate. Magai, demi matona gaga, kita hanya mengharap kepada itu. Dia nagaga langsung patolak bala pulih ripong. Na niga nasabari ng kamana ngiya tu hamay agay kumay. Pulo kumana mito. Na pangalata alam matoro ibosie. Dia na malu na loni makompro picho-picho na tapabusilo po kupuray. Magai na pangalata alam matoro. Makom itu pak bu. Agak ditasangi. Capung. Bakyo. Iya. Jadi makanya kehidupan kan begitu, Pak Bu. Itu ampai agama tak nareko makanja ibateta insyaallah. Na toro po Allah taala itu. Ya na tu nakada tau pandri te urus si agama na po Allah taala pemurus ilinomu. Makku itu patuju moi pakanjaki sampajange pakanjaki sakkae. Ya na makanja mo ya tu. Dena singa sakka balawo. Baleswa. Apa ya kau dia tak kemajasak tatang kaya tu. Balawe lo masinga. Nanya ko balawe masinga tu madari nalupay pa dyan. Dari tatumpu picapino ko tu pitawe na pagiling. Capu. Maka din kay pasinga sakka di mo lengi ang kanasuro pong alatal. Makomi tu pa bo. Ya ko iya tu ipakinya na tu nang kaya sa tulak bala. Makanya dia itu gagal lawe bala sanga dipasidakah. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Makiro. Dia pakan jaki Pak Bu. Aja tama seke. Ya Pak, tasa kami dia mak galung. Lebih si diheto galuku. Mandari mi deni tak bali galuku. Pak dia pernah pura sapaja subolo na galunge dia pernah latu te galunge mak dia na iya. Iya. Dan upameto pasan na guru ta senur tappa ka nga iya na lima kunae na reko okoy galunge mampasusaka ko na di natatambay sa nagalungo tappa ka nga kariki pasan na guru ta senur tau pandrita na po nga latala janci jiti apa ang kami mataw ka rusak ka iya wita ni maka daw na dapi ni 10 si dilabbi lawalin ni karusak ka ko to lisari karusak ka o kometi itu galunge pa masukang podame makarapanjisak ka Pak Mawata tu ko pura ni balu na pa makunray mem wajay sakka na lala matan na to lipa.
Kemudian maka kau nak usahakan inang ka amala tawad dia denongang termasuk pas sedekah akiboki sedekah rahasia. Kiasa sedekah rahasia ko lalu cilengang ya kepejabawan ni takoti kanto tadi siagi-siagi ta pertama. Aja titai. Tapa masangi di tako kanto tadi 50 di 100 di 10 di 50. Ya nalalo cilengang ya kepejabawan ni tala silampan apa ta pertama aja titai. Ya na tunasa hade sa kutsi nigi-nigi ataku malenga de na bilangan nga nalenga de to bilangan yu para wakang. Ya kode na rota pakai Pak sedekah subuh, menjelang subuh bersedekah. Karena 40 hari, 40 subuh kita bersedekah, barakahnya itu bisa membuka pintu langit. Maka mau ya kah? Yopi di Masumba, madari macan ne Pak Jallo, getemen rek disirati, surupe metama. Ya asalnya salah getang. Coba kare. Hukum itu monro Pak Bu. Kemudian sebenarnya ia rotawe Pak angkat tu leteng masalah makanna. Wadi tu tau tuwe pas salama itu matewe. Wadi. Jadi aja tak kada tau matewe na sabari na salama de. Maka de na bita nigi tau mate selesi di na keluargana. Ya regali sulori pamasena pong Allah Taala. Na sabara keluargana na salaye de gaga iwala kang itau matewe kecuali surga pamasena pong Allah Taala. Niga pas salama itu matewe tau tuwe. Anak naon nak talue na salay na ahli ibadah de nagis sa pinaraka indo ambo. Itu gere. Jadi itu tau matewe de na mutlak makadale na pasalamat le na tidak. Bisa selamat karena anak-anak dan keturunannya. Wad disalamat karena keluarga. Yaitu ampai Pak potomak dia tomate pas terakhir angkat tiasa dia sulah apa itu papa suku itu. Cuma mega tahu dia na pakai. Ena pura na jenne kita matewe malaki wae ko pasero ena pay bolo puliya wala yase. Yase na ibolo ilo yase makoy. Sibalikan na lay tungging aja ni bolo makoy. Kita balik begini. Ibacay gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Napay patitilaw abyo berarti kanan na yase. Napay baca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Napay patitilaw tahu berarti kirinya yang di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Kemudian dicondongkan sedikit ke depan supaya wadi ngibolo lakana. Ni baca gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya natiasa diusul apa-apa. Itu papa suku. Jarak tau pakai Pak Makokoy. Karena dia paham. Itu papa salama. Engkau Pak dia tomate kok ya? Alhamdulillah. Pak dia cow gampang itu tomate hijau. Pak dia na protes. Cow gampang. Iya. Cuma demi nawadi itu malah ada itan itu di lembut sekali. Harus lembut ki. Aja lalu tatan rakyat itu napa tapa aja. Itu pelan sekali. Ipatokong ice de lakana napa isaula watana dengan lembut itan ra ice de yawana posina napa bisa carepana. Mau pacing carepani pertama 5 gang kagerena. Pacing ko rilala lempon na ya ko mapacing itu tatutu sendiri. Yan tiasa bisa bateng. Ya ko makadaki mapachiniro tajeneki ni. Tapasuku ijenek na pure tapasuku tadio ni. Pure idiomatu meki jeneki pemang lebih makanjai. Walaupun ada ulama mengatakan yang penting sudah diwudukan. Iko tasabungi cukup sabung halus. Upidi makokawita sabu cat tangan mimegay pakai. Padahal wede nang kana sabu cat tangan teh waktu na tu mati menin pas sabu cat tangan. Mestinya sabun cair tali Pak Bu. Sabun cair. Ya ko sabu mandi tapake tapacolo iro sabu mandi. Pacolo memang yo ko bakoro. Napa tabolo rabam ni matu ko nadapi waktu na sabung supaya lebih cepat dan juga itu lembut. Ana sabun cat tangan ipake. Iya, aja na sabu cat tangan. Maka daki di mereka angka kesesan na ko pure pake mak de tomate. Engka to? Aga tagoreng. Ya bengi, madi tapake. Mana kami tahu ke? Ulawan na tomate tak betoga. Manang kay di mali sabong idi papakya gina pa mi tahu ke? Ulawan na napake so di tahu. Pekuyasam.
Naway gare. Ya ko titaw isabon na betu lawan na. Berarti lele beti tamita ang kalalo tau pa na mo ranja na napasutoy sa liwan nasa malipawan ni pigari ni patama pa ustas. Daku nipe bola yan nasa bola na daku betoy. Kato daku itaw to yaman nasa ioto na to yaro daku betoy napay na patama. Alang kaje ni kaje paguro kumitaw. Iya. Kemudian sampuna aja tatobay kanukuna itu dimakruhkan. Aja tatobay. Makanya katudidi isyo-syo iya na tudidi ini si kangi carepana yawana kanukuna. De ni pakko bawah. De yala taci diero napi pacingi yala siro didi na cidi napi pacingi unron na yaitu yawana kanuku ipacingi na sabak de nawat dingi toba. Ya ko makadaki may pacingi kaluto ipale. Mana kanukun na bang ito ba? Makanya dimakruhkan mendekati haram bagi Imam Asy-Syafi'i. Maka ketika tahu ba, dia napahang, natoba kanukun na tahu. Padahal itu tidak boleh. Ya kung makadaki may pacingi kaluto ni, alin ni masinapakal lumukal luto ulun na mapacing. Okiro. Ini penting. Makanya dia itu nasambara pa. Pure idio tawe pakanjaki waluna, pure pakanjaki waluna ya sampajangan. Pure ya sampajangan yang teralo kiburu. Oki kiburu usahakangi ko tahu sebelum tapatama kalabonge okumi manilotan na sebelah selatan. Apa ipal panupulilota mito lorijang. Aja tapalingang iwujud ko tapatama kalabonge patiti memang. Pak yanang kawuju lengan natama kalabongi ganta si ratu wanina samana tu yang kamu pio kubolan. Itu jingkarin. Itu ampai nabita na suruki patiti memang. Aja na lengan natama kalabong. Ya natiti mo natama kalabong apa na pure lemak selesai. Ya tau na lengan samana tu madarin katau mendre ko adeng isa dikedo ibuka tengah de gaga tau. Samana katau joko ko kamara itu jingkarin, bukan ruhnya, itu jingkarin. Yaitu ampai ko pure malam matawe nak dek mana tau matewe agasane pengantara na tau matewe onro kicidi aja tak sama mana made ya na pura na lemma tau matewe nak dek tawe onro kicidi salah satu harus tinggal orang terakhir sekitar 30-40 langkah na salin na teki buru jepu kita na silempuna ulun na tau matewe takamui tabacangin na ansal nahu na pataparewa pemat tajeputu kutuju na posina takamui tabaca na ansal nahu na pataparewa pemat tajeputu ko jena baca tu na ansal nahu yena tiasa patan raki buru magai denon rijingnya tu ki buru dena rajo-rajo keluarga na tau matewe detona pitangi karin na tau matewe itu gunanya yopi di asangnya patan raki buru yaitu awo ipura yanangi menang patongko miasan na yaitu itu maka nama aja pinianang iwan na pa ustaz supaya mak jama manang itawe apa mak kada ya tu ya sange alasannya pardu kipaya iya kona jama itawe dua pelana lolongang apalana nasabak na pigau apala yang kedua nasabak na palapa ite pole dosa makanya kong katau mate ajama ki aja gitaka pada me tu ko pure mak di otomate tawe nang kaya tu burak lokai nang kaguluye maka datu ajung pasamangin no cocoknya pak ya ko masamangi ci dimitau makai na telu ya ko na bagi-bagi telu tololongan ngapalang pada mi tu bakoro na makan aja nih ko cicangi ali jolo ci di ala si cide supaya makatan ni manangi na may kapalan na iya na tu ao pura ya nangi wan na magi ne witta wan na makoro na sabak mak jama manangi tawe na may kapalan na pakya kalabong itu makoto aja na cicangi mo pendre ya pakena apa pengi cidi mapapengi cidi na sabak padalem mampe na may kapalan na makoham itu iya kene melo ki maripat jari bawa na tali dia na tanangi wanang lay gonci ba mina paitong ko ni siyo capak na salasay makoham itu iya na tu nakada nabita aja ya ko yaro mo lalaw usahakan aja na mo larewa yan na tunay may kataw makada din di palaw lisu bujue dena di palaw lisu makadami na bita usahakan niya dyan na iya mo lalaw mo larewa supaya may gaman siya jisakdi may gamilaw doang
Maka dia pun milalang Ola ni sebelah kiri ko lo kenapa sebelah kanan ko rewa ko tanya na tu ya mola. Makom itu. Mega apa tu tahu salah paham pa ko. Seko ni rupa malampela de si jani labi. Magi-magi na pa barakai po Allah taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai' rabbullahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha ya Allah ya Azizun ya Ghafur. Kepada almarhumah ya Allah luaskanlah kuburnya dengan nur cahayamu ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kehilafannya ya Allah. Lipat gandakanlah amalan kebajikannya ya Allah. Dan sempurnakanlah amalan yang belum sempurna ya Allah. Dan jadikanlah kuburannya sebagian dari taman-taman surgamu ya Allah. Pertemukan dengan keluarganya kelak di dalam tempat yang engkau ridhoi ya Allah. Pertemukan ia dengan syafaat Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.